Nešto si pronašao, Nova? Nešto smo pronašli. Također jedan tunel. Mada ne deluje kao da je zatrpan, nego kao da je neka Ovdje prostorija. slijepi kao slijepi zid. Ovo je možda bila plaža, ako su bili mali patuljci. A tamo je voda još bistra. Nekoliko dana kada mi izađemo, ponovo će da se slegne ovaj mulj kada danas pravimo. Da li smatraš da su ovi tuneli bili pravljeni zbog ovakvih ekspedicija koje mi pravimo? Do ovakvom iskusnom oku nije mogao pobjeći tunel sa lijeve strane kojeg je upravo prošao 2 metra. Eto vidiš. Tačno je znao da se nalazi, osjetio ga je. Evo da vidim. Dakle, ovo su nam koljena, što znači koliko možda 50 cm. I onda ovo do gore još možda 1,20 m. Dakle, ovdje imamo još jedan bočni prolaz. Dakle, neko se bukvalno je probušio tunel M profila ovdje, pokazujem sad sa svjetlom. A onda je druga civilizacija donijela vrlo sličan materijal, ali rastresit. Zatvarajući ga, zapušili su do vrha, a napravili su suhozid koji ide ovdje ispod vode. Evo zadnja 2 reda. Napravili su suhozid da bude stabilizacija ovom ubačenom šljunkovitom materijalu. Dakle, ta druga civilizacija je vrlo pažljivo zatvarala sistematski svaku sekciju tunela. Moje pitanje je logično, zbog čega? Pa, kao što bi rekao naš veliki istraživač Stefan Đoković, zato što iza ima neka tajna. Tajna. Kad ga pitamo koja tajna, on kaže velika tajna. Kad ga pitamo koja je velika tajna, on kaže blago. A sad na blago to možda ja odgovaram. Blago može biti, recimo za arheologe, to su sarkofazi, zlatni nakit ili slično, ali vi do svega toga možete doći do tog zemaljskog materijalnog blaga ako posjedujete tehnologiju. Ko ima tehnologiju, on vlada svijetom. Ko vlada svijetom, sve mu je dostupno. Orbovi su svuda oko vas dvojice, samo da znate. Orbovi? Da. Aha. Dobrodošli. To jest, mi smo valjda dobrodošli. Tačno, jedan sad. Nadamo se. Zapravo morali smo mi najaviti naš dolazak i zamoliti za razumijevanje. Za ljudsku radoznalost. I opet je Novak nepogrešivim instinktom nanjušio još jedan bočni tunel sa Vidi se da ima iskustva. koji je otprilike 1,5 m dugačak i najvjerojatnije završava ovdje ukoliko se ne nastavlja malo niže, koji također ima suhozid. Pogledajte, ovdje vidimo 3 vidljiva, u stvari 1, 2, 3, 4 reda. Vjerojatno ispod nas je nekih 40 cm, možda ima 10-ak redova ovih kamenih oblica. Ja sam nekako tako radoznao da vidim šta je I on tamo. neustrašivo ide dalje. Neustrašivo. Ništa dakle, ga evo, zaustaviti ne može. nemam bočni i periferni vid, očigledno kako istančan kao tvoj. Zašto ovaj kamen ostao ovdje izbočni? Pogledajmo. Pogledaj sa moje strane, vidio bi